Бүтө күннен күнде сағасырын оқтақтары спорт клуб бері ехетіне барғытын ұрыдыр онына айқалыр. Онытын бүгін беге бұсыллағы бүтәхек беревет ехен амыт көдіріппет. Ол көдігіттен бүгін меқі ғалжытсы кәлілер олыс интерегіне онытын беге біліңі тұрғынан сақауыт сирен тұмыс тұттар уғылаттара басқында білсінлерін бағарауын көңіл тұстуға біліңі тұрғынан сақауыт сирен бір бастың тұстуға Нороттар екке арлана ғыласта спорт мастера Россия үрінкіміз призера Виктор Расадин. Онна кененегетте бейхе бүгін ғалжытсы кәлі сақауыт сирен хәмия бір бастың спортсмена тұмыс тұттар уолбут боксер Россия төләқ мастера Василий Егоров. Үтеге әне отыр. Үтеге. Неттен хепілнай бұл бал чемпионов болла, оннаттан еккен әмек кәлі тұр бұқыт, жақадақ бал болын кәлі. Виктор. Был человек, десятка лучших был наставлен на бейкен, лидер будет на первой, второй строчке расположились. Ну, достойный дом был Вася, потому что у него результат. Ну, Европа это есть Европа, а Россия это уже Россия. Поэтому я рад за своего друга, за Васю, что он так успешно выступает и был достоин первой строчки. И другие ребята тоже, все достойны были, заслужили десятку лучших спортсменов, ну и в том числе я. Василий Бәңханар хадда астауынықтан бұйылғы хетегінен түхі бәр тұқаз балы тұрыр өді. Қасасық? 5 балтан қор 5 бал тұрыр деркіғым оқты жетір. Мен андайду кесібетім өсі Европадан дағанан Европаға деймін мен бастығы еместі болу дейіна өтім әріліқті кесем дейіна өтім ұнтын қырдық дейбеті. Ол әрін бұлағына бейі Артур Генштейн улахан өлелі әтебет әлбәқ сбордарға ғыртты өт, Кисловодскай сбордарға ғыртты өт, Подмосковай сбордарға ғыртты өт, онына чемпионат международный турнир Ирландияға, онына Финляндияға дейіп бұд. Онымен бастық емесі ол бұд, онтан уже білімнен, оны бастан барамыз уже Европаға білімнен бар бұд. Мен болағына бұл кетенше оң әтті қылғанмен дейді ағында ардаққа дейді екі ері көрдік хақарыға жүгдім. Онтан ұраты үйдері күнлері барды сборға көріқтегілерге жүгдім. Шабатта Виктор айха қадда сыласта кетігінші оң әтті ғыл. Тоқымны луат түгіндері спортқа бәттәді, онтан бәғынар. Қадда аста? Ну, в этом году у меня прошел год хорошо, удачливо, можно сказать. Я еще поменял весовую категорию и показал себя неплохо в этом весе. Ну, выиграл 2 международных турнира. На Кении боролся, на Кубке Алроса. Там тоже хорошо боролся, провел хорошие схватки. И, можно сказать, вот эти основные мои старты я не дал осечку, можно сказать. Выступил хорошо, поэтому ставлю 4-5, можно так, из 5 баллов. Себеттен оттар эхеге иккардыгар көйфүлдә көстә догырдыгы бар. Онуттан сакайра барта билер болта хеккен бирге училище олимпийский эрелери беленер училище үйренмеккет. Дабасына хада билсеп кетти. Вася кырды гөнди болта каны. Училище олимпийский резерва мен 2 дегенче 10 жылга үйренә кирбидим. Онна кирбер Виктор Расадин хугата кене кирелек мен кирбидим. Онтан кене училище олимпийский резерва бирге Юрен хагала пут общага биргалар пут бире таскалар пут атерге дире тапшага олага хем бирге мосты хоян бир мискеттен аха немир ула пут жомут онтон вору битерен барамут студентник хал пут онны же онны 3 жыл эме бирге өремеппит оннан бихи ор бу мен чугас товарыстарым чугас эген булагана барта спортсменнар тустуктар боксерлар олар быстаргар булагана бу Виктор Расадин кирелеген кене мен чугас дорум декпин Кубустова хатих кайып бейбәветін постоянно сборға жемут бәветін суынна вот WhatsApp-та будет кепсетебит олеген постоянно хибәскә жемут онда сборга үкшен Кисловодский сборга улагына бирге сборна ачут эме бире тәскалар ачут ардыгар онда постоянно кире таксагыл жачыбыт ханнара баран прогулкала ачыбыт керемет корка күләйдә ачыбыт тыкылгысты кепсәтә ханны күрдүк. Себеттен бу холура Витя финалга тагыстагына өтер бу Витя коротар артаны. Төһө долгыяны унтан холура хада корган. Конечно, хаказ биди кийме чугас кийин кисергер хемир долгер окурдук эме Виктор Расадин хандар көрөктеге финалга ду полуфиналга тагыстагына хемир YouTube-ка көстөр булган YouTube-ка киребин телевизорга көстөр булган телевизорга көрөбин бу чемпионат России булгана
бихигис болар түгенер бихерон кислотыйга хажыппыт. Онна мен жартын келбитим, жартын келем баран сразу холбабытым, онна мачтовый каналга кірбіппет әлбәк уолтыргытта, онна бу мен бирге үйреме товарым демин манны уолтыры кепси бин балейда апыт. Алентон постоянно көрө истехажабы бәбет. Ото күндү көрөчлөр бар эха саатын ахарык магарауын 4-2-14 ото 9 нөмерге эрен келеңет беге берибитер кытыкын шап оннотон бу тутатына бу коронолоронгут бу беге сакавытерин бастың спортсмендерден бу простыгытын ыйтыкын шап. Билген онтон беге кырдык нарезканы көрүп кайын бу бал чемпионов хайдак аспытын Виктор ото бу бал чемпионов 10 хигар 10 бастың спортсмендер кас төлгүн килди. Каста кире жокуны. Уже третий раз было. Третий раз. Амбастан тахсус строчка на кибидим. 9-я строчка. Антон 5-я. И сейчас вот 2-я. Можно так сказать. Ото холор бу бу атын дойдлорга бардакана сборга бардакана бу он бастың спортсмендер хеки бикен төһө капсачын атын дойду баштарга туттустуктарга сборга жан. Ыйтлаштар долор. Лоханы хаяваттар. Толи хана. Там уже другой уровень, можно сказать. Хаяваттар не интересуется, можно сказать, и неинтересно ему рассказать будет. Антон Виктор Кырытык бәм бланагын кепшә билеген отто хатыры кеминен улухан куртии болары турар Европа барар ин кисилер, оннотон Иван Ерегин биригер. Хаддах насрыда тиевди. Ja хака хера барта хамынтон долгы бопыр олба. Хадда баланё. Антон, туругнен тохтех пунап. Но сейчас хорошо себя чувствую в новом весе, можно сказать. И как бы увереннее себя чувствую. Думаю, что все хорошо пройдет. Ну, пока не будем ничего загадывать. Там, туда приедут, там уже будем настраиваться и подходить к схваткам уже опытно, профессионально. Себеттен Василий быйыл эме бу он бастың спортсменнерге бастыгы месте болдун сакайрыгар мен өдүбүнөн эме бу негитин эме мандык бола хажыбытын да хайдагай токтор эмоциялар баалары эбитертен токтан улханымын хокт баана хада Да сакай спор он бастың спортсменнерге мен 2-12 жылдан келебин бастантан төрдүз бехес месенен келбидим. Он 2-15 жылга мен чемпионат Европаны, чемпионат мира түмүгүнөн мен бастыгы месте болбудум. Окурду 2-16-га мен 2 болбутум, 2-16-га эме бастыгы болдум. Та, конечно, үйрүлэх, көтүлэх, сыл бастың спортсмені болар. Олата саға серігерен болағына та бастың спортсмені болаған. Онтан үйребін, көтөбін. Та оны мен обычно сыл бастың спортсмені болуын деймен қағындағаны мен бәбер сыл тұрырын матағым тұға өтер мен қағым бар. Улхан сылға тұрынауын мәқі бұйығы қауыр матчы көріқаны көріқтей болар, Европа мир болар. Оларға теймен бастығын дейбін. Оны теймен бастығын, онтан ол көріқтегілер түміктерінен уже ол сыл бастың спортсменлерге кейсер болған. Соответственно, ханнара улхан күрәхтеге бастатын, онна 10 сыл бастың спортсменлерге уже бастыгынан кираган эмир. Олин кам бар мен үрдүк сылып көрүнө онна тутуга сатыгын. Себетте Василий быйыл бу товарын Виктор эме атны яңа көстө мен билебинен эме бу атны яңа. Улхан яңа көһөрө жан. Хайдагай балыгына билин чиста яңанын төһөнө оннотон ханны кила кисер булган. Элбак кимит айта холор спортивный журналист боларын быйыл. Аты мен бәм чиста яңын гете 5-6 4-9 кисер дәхпенеттен яңын 5-5 болачы. Билин кыртык яңын тагыста оннай кедер хылтан кедер хылга булагына яңылар яр турар меха бихи андайды боксатыгар. Ола битер кыргыттарга рут 3 олимпийский яһан бар булагына билеген кинерге 5 яһан. Әр җиңгә булагына 9 илагыс олимпийский яһан бар булыр. Олин пока бихи кедебит ханныгы яһан булыртан, онтон уже бихи турорунамут уже бихи яһан мутнулар текпут. Но мир билен мир яһан латын һәр 9-ка касыла яһан дөрөр гырахан. Мен бу хылга булагына 5 яһан дөрдим. Ола битер мен почти улахан хабар бургедре улахан Кухан астыры, ахавапын оннук астыры, постоянно диета оларабын, хасырда хор, мен манныга хывын, күнүс манныга хывын, кеха манныга хывын ден график барта бар, жевер кәлләқпен оннука хыла хывын, сборга тейдәқпен, соответственно, септәқ, иңентеләқ ахамын, яхамын, курук тута хажывын. Ото күндү көрөчүлөр беге иришөдө бутер харадами Томска Гуналсаны маркинга мактабыдын терде кайын бу шүбө минут аннаты болнасыз бал чемпионы бехебли манна бу тутанна королормут эга бехефирга көдөрдүбүт. Оттон шүбдө сантын 4-2-14 ототос 4-2-14 ототос нөмөргө рен келеңет манна бехега бейтен вопрос берекинче. Виктор Тон бу саңа жыл канитте. Мен билебинен 3-4 жылга
да шыбысым улахан күрәтейте болар турар. Оннотон балахынем хаддай кисер хана бар тухты оннотон бу Василий яхан эпидин курдук анчиса яхан хас болар. То в данное время я на тем тоже кардык. 67, 68 индия курдук болар. Ну, по плану тусок тахпан, тоха, шивсымга. Потому что сейчас у нас новые правила, и нужно адаптироваться к этим, и к весу тоже. Утром взвешиваемся, и сразу через 2 часа боремся. Получается, ну, по старым правилам, можно сказать. Дәрә бихәхә белин бастыкы бихи бирибидин көрә олратчы әриен тейдигет үтө күнүнә. Үтө кәһәнән спорт клуб бериге әриен кәллигет. Алло. Алло, Үтө кәһәнән вопрос күтүн. иди гәне. Үтө кәһәнән. Ата бу кайыбын. Та дулсан да кара бастырды, яка бу берин зәшә мактау. Уны то бу брата бу директорлы башалак диктере. Керене хәл уны гадлибит. Ага. Şu badıq hiller. Tere bihige hatton korolaratçı bu voltları basın sportsmeni bunun hacılan ardılata. Oto bu korolaratçılar heka holwara 200 km vollara haddaq töhö поддержка volları Виктор Бахана. Бастыгыта итейт хмар. Поддержка хамбар учей буладе. Когда дома борешься, еще лучше. Стены помогают всегда. Всегда болельщики у нас очень сильно болеют. В борьбе, в боксе тоже у нас сейчас очень много болельщиков. За Васю болеют очень. Сейчас у нас еще чемпионат России будет в следующем году, в 2017 году. Там за Васю все будем болеть. Как и все, да. Все друзья пройдем, будем болеть. Ото Василий, көп кылгастыга петте хаңа жылы ханналар жаны, оннотон рекламны токтол кенте халкы кепсидин сага салык. Саңа жылы мен бәм мәй қаңыстан сылжар бұғытынан мен мәй қаңыз қаратығыр ұлыбын. Бұлырын маны қорак қылбыдым. Онтан білеген тақсамыд, жамудығар тақамыд елі қағыбытығыр. Саңа жыл бұлағана қағым барды. Семияған кіталықына да олеген мен әндік бәм саналақпын. Олеген жомыр тиемен мәй қаңыз қаратығыр ұлықтақпын. Оннотто күндік орайчылар рекламны тоқтол кәнеттен бейке кепсидин сағылық бұд, бастыңыз спортсменді бұдың күтті биге болып бұд. Дәрітті бұл спорт клуб бері 2 аңарғар кимнә кален олорлар өтті бұл ақытына бәйге сақап серін бастың спортсмендері. Василий Егоров, Виктор Арасадин бәйге ұлжыты олорлар, онынтон ехеге 4-2-14-39 нөміріне әрен кәленгет бәйт бап-бап күтін тұтатына бері қытын жақ. Нөттон Василий қырдық халқы кәпседен еқайын бұл ән бастың спортсмен болды. Сақа жерегеде әйгін төхәл бақ кейбілер болды, онынтон бұл әйеқі ұлжар жонлар, ұлжарлары төхәл күйіс көмі болар. Атын бача кии мен бачак санак кии билер ден атар кыгым ох ата химжоннар билерлер хаур ханнар ул сахар тахана кимере канан харска түйөр кимере кытат үшөдик кирес үшөдик рохтестен этелер оннан балештерге ылжачыларга мен хаур этемете кахандаганы боксердарга тустуктарга спортсмендерге кахандаганы бягат эрегетин хүтөрбеттеригер онна курутун күз кеме өйебіл боласы жалларғар, өтчағаны бейі кынаппыт кынаттынар дейқап, күрудың поддержкалы болы кемерен әйген өйір әйеқайренер болағана өсі шөді кейсаған. Сөй бейі берівдің көрі олар атшы әріен тейді спорт клуб бері вопрос күті? Үтіо кәйхәнен? Алло. Қантан жағы, қантан әріен кәліге? Алло. Хиллер, шөй бәдік хиллер? Хиллер да? Хиллер, ха. Таттан телефон. Эти олаттарга делибин бу келенер хадируна. Онда жамала жастар бу жа 200 котугус сака сирен жабо
Кайы турар кене көйүлөр гытты бии көйүлөр бу курдук болар. Хакарын көйүта онан жери болаттар өсө күскөллән, өсө күскә жарыктанан, өсө көйүта ала турун дибет. Оннан бапурум деманны бәгат келен адар гытын булугут тоди. Багы балар. Сөп әрен кәбіккер ұлған мақтал, оттан күджік. Бәлбәк қыз жәфіран долгудар бап-бапырас бақта. Тә Василетті ағылықай. Кәріңарым бар. Бесейпет, білгіл жегіпіт әлбәқ. Кәріңар бұлағына мен ханырбынан маннык спортқа, маннык уровенге хаджар жоңған ады жейбі ханырбын. Тоғытар әйіға күрутун бұлағына, кәріңар бар бұлағына en ösü şudik kisagın xawran jigar kallaqana kuroqtitan kallaqana tabarastırın xawr ayin kitta $1 battar birge xawruti battar en bulagana kinlerge kepsabaqın xawr en jongak manaq kepsir кепсәңин хавыр кине кепсәбет кепсәңин кепсир була. Нөлхин кине яхавланы постоянно кытат ишүди кисәгән любой время хавыр раханнаган ишүгә дүкәнгә кине курутун бар. Кимере атын жаннар буланы бүгүн баалар хасын уктар. Олин кәрәңәр булагана кине курутун аттыгар бар булыр. Олин меха ол кәрәңгәрем бар. Тан аспака деп битим Николай Бестинов эфиргер тем билгин даганы этебин деп кенеп. Ага. Не Виктор тон эшә хада беха хада билет балгынет хада унтон Карен отдохнувал. Барага. Ну, у меня вот мы недавно познакомились, можно сказать. 2 месяца им был чувак, дружим, делает олорот. Кияха спортсмен бир хамбар, тон чугаски надо бир. Как девушка. Ну, девушка нужна, потому что она всегда поддержит тебя в трудную минуту. Ну и всегда делитесь тем, что ты другим не делишься, можно сказать. Потому что она всегда тебя выслушает и всегда тебя поймет. И всегда будет... Ну, если даже ты будешь неправ, она все равно будет за тебя. Вот когда вы типа, блин, уркуттан хлорида долларов. Спорка сыганы олоха. Конечно, блин, то уже более профессиональным была он. Он манадёхан уже дом, тренировки. Вот так, дом тренировки, можно сказать. Теперь беха все тقول كراكتشويت أريان تيدا ضرا ولا نجوكي هناش نجوكي هنان نجوكي هنان بستان تران كلام ير هنا جلنا برجتن حتى هنجاغ توفى نقد كورتان اليوم كده من ببروسكون بيكتر ساجن ونوصلنا صاحب أسترا كين كوجي كيسلرين مجيء هنجاري كربين أو تاي هيرقنا الجبن بدرن نهار كذا تكبو بيكتر ساجن جمرات رشيد تقطران خابته رشيا أنا والله بو بيكتر ساجن إتكتافنا بو رشيد تاتوبر تقول بتيروسنا خصوصا إنت داك مكتبتن كنا غبيتن كيشتغل وتراشد هنير خلبرتي قد جمرات رشيد تونا كنا سامي سيقم بارون كنا يعني قربلي أخمي شكاية بار بقوم ويف تغند دهون يسيخن بارن بقوم ويف كني يعني ركهرة بولا بنا بيكتر ساجن ألطن بيسكرا كهن كني تيتوكي أبرار كهلا جهان دين خلبرة أنا والله أنا بوارسيا هيجر كم كني كا ولخن وتلترني بيرري وانا كمي كني شغيان نادني توكي أبرار غرام تنوجه أرسيا تاتن كبير كتاقن سكين داغا كني بعدين كيشتر سكني تري جهان ديري سبعين كبكر مقطع به بليون تن إرجاد بتن كده خاين تطلعنا أن تستوين كره أنو كبس ده خاين ده فيكتور تن ها كجك الباقي هنا مي ببروس ضغطر بوختار روسيا هيجر كشتا سبعين تري كمية سنة لغني ونو تن تاس دويدو تقرب تيونغر كمية بني هنجر كشتا وتساعد كده كرانه تن на данный момент هي بري بيدر كده كتوخ Рашидов, Чекаев самый основной соперник. Ол таган еще без алтаки бар было. Он пред Олимпийской России 2020 год он все белым берехтара. Но на данный момент мы знаем все, кто мои соперники. И в 2020 году посмотрим, состав уже, наверное, думаю, другой будет. Поэтому нужно настраиваться не на каждый год, а на каждую схватку. Вот. Отон ура билген мен билер биден алтын бидде бар алтын беске тақар хажалар. Онтон алтын бестер алан Хагаевтын оннотон атындан күчтә баштыр. Эме бәлерне ханнар халаллар болду. Бу яһан улар итигәр тогылары болон сөй бән специалист оннотон спортсмен гыт быгытна тақна. Онтон эти правила урут уркутан баладе. Оно все гонять будут все равно. Давно все гоняли по 8, по 9 килограмм. Сейчас тоже будут гонять, но
Вот Гагаев так и Чакаев так, точно знаю то, что они 65 будут. А вот Рашидов не знаю. Ну, Рашидов минку дукиянах болта. Точно знаю то, что эти вот Арбар Бохтра. Хамбар. На них настраиваюсь. Ну, даже когда тренируюсь, знаю то, что они меня ждут, и они тоже тренируются. Чтобы там не проигрывать, нужно тренироваться хорошо. Чтоб... Виктор, ты, блин, бен чисто я какая? Тон это Индию, 67, 68. Так вот. Тут стабильно. Вот ты, блин, хулвары был саңа ыяханга 2 күн ыяханына. Онтон аяха был алтын хәттеге лаплыха 3 болды себебі. Да, и, можно сказать, много не гоняю, 1-2 килограмм максимум. Ну, это как тренировка перед взвешиванием. Пуш-пуш декуду, думаю, таких больших проблем не буду, ну, смотри, в весе. Все, беха блин, өсі бір көрәтші әрен түлді. Үтеу кехенен спорт клуб беріге әрен тейдігет. Үтеу кехенен. Алло. Алло, Здраволары. здорово. Ага, спорт клуб беріге кәлігет. Ага. Вопрос күті? Эти булларны хасыды курыктыга бар ул, хэп? Ага. Ано саңа жыл бар. Ага. Оны курыктыга бар. Ага. Хасыды курыктыга бар онда, оны саңа жылга бар онда. Ты бұл бапырығы башай беріқай. Қанда барынды? Көртә барынды да, оскола хаңжылығы барынды? Мен күрәктеге бар емді. Тоғайдар саңа жылы әм бұлағына. Олорор олоғын тұқары әмбе саңа жылдыр бұлағына. Олеген ән күрәктеген спортсмен олыға бастан тұран қылғас, қағандағаны өләқ болбат. Олеген мен личтен бәйім, ана ұнан мен күрәктеге бар емді. Тоғайдар. Ата білен ән хасын хаған жыл болбат. Онна олеген ән білен баран күрәктеге қансеп, онна ол күрәктеге әтенге олаған ән бастан барыңын ол күрәктеген бастау кынан үйрі көті жоғын күтті саңа жылла дейханығын. Олеген атын тоқпидауыған күріқтігіге бар, баран баста, қый қот, жоғын үйерт, оны кәленген шөбадық саңа жылла. Василий Оттон, әме өнілгі бәқке ұйтар дә, бұл обыд Василий профессиональный бокса көхірді, оқты, көхір бұланы қаған көхірі ден. Ұйытлығалар, онтын хорот жөнлер әтәлілер, бұқылығыры Вашага профессиональный бокса будан бастар кене характері кене стилигар олох хөпте бехете дилер. Онта бә ханар хаддагы унтан эже бапороска гадда пете хмараны. Унтан эрсөдө бүтүн көрдө кайын Вася бойдор неме кылгыстык хобан көдөрө кайын. Атым профессиональный боксаны пока билин көрбөппүн. Билин пока любительский бокса болар. Бу циклы мен хемир грохтевен кисебен сборная России гыты сбордынан. Олеген пока спорт профессиональный боксан ханабаппын. Но профессиональный боксайын олағатын болар. Қор сүйрін олан көрдіқына бейхана спринт, онтын профессиональный бокса қор марафон болар. Оны 12 раунд кейсаған, 10 раунд, ағыс раунд кейсаған. Олеген оны атынық бәлімден ағын, атынық жартын ағын, атынық оны кейсаған. Оны профессиональный бокса лындаған ән кире албақын, оны кирер түгенгер болаған ән қаны кәрі күйістіғ жөні күтті кейсе қанып. Күйістіғ жөні ұжа қасыр отучы хүрбетчі бойдағы жөні күтті. Сәдесін оның жөнір күтті тақаңынан қаттыру қанып, ударылы қанып, қауыр алқасы дөйін қалы қанып, олегінен басты. Мен ханырбынан болағына бастан любительский боксаға үшігей үрдік результаттары көрдірім барыңын уже аттақ болақына уже ажы профессиональный бокса көйі қайып дейінігін. Ота айха халавра бу анда дуга тиеңген бастыгы месне бу жата кабы корона. Ол бу кентен жонор календар итла хажыптырды бу токтор дем балы деп билен халавра. Көрөр агеннар. Аны жонор кале хажыптыр да. Аны жонор кале хажыптыра, оны бәбер Facebook көрбүттара, бәм нөбөр та хажыптыра. Өксүн булагана Азия дөйдүлөртөн айда. Давай профессиональный бокса көз, оны бихе бача качыны төлөбүт, бача качыны көрөбүттендер. Оны мен пока оны улматагам, мен ол сыйлым олағына мәқа Олимпиада Рио де Жанейро, олейін олар тоқтарын варианттарын бұлағына отклонение апыт бихе. Василий Оттон, бітәк вопрос бұд, бұл кәлер хылға, оныттон бұл спортивный карьера тосылы сору тұрырнаны, оныттон Ижби итоқайтық мары. Атын бары білерге көрдік 2-тігінші оңағы сылға чемпионат Россия жүкізге көрікі олар болды. Атымен баға ханам бұлағаны олар чемпионат Россия мен әтенге сейдейләқтік керсеммен кайымын, қотымын сақа нұротығар кайыбын бәліқтекпін бағарауын. Оннатын сбордарыдан әтенге сбордары аған, күрақтегелері аған, әтенге үрдік сетегелері сетесіл декпін бағарауын.
Виктор тон мините уллага айкалла эн тон токсолор сору торунаны унтан тустуган иттен. Ханнык спортка бән кораны. На данный момент пока бұл циклға олимпиада тиектақпен цилғырын тұрырынде. Оны, блин, ерігімі тәт самы ответственный кортивет, ал кені көрек бұд. Тон Европа бұлықтақ мегана. Ну вот самые основные мои цели. Это бұл циклға тұстауыт точно. Олимпиадалы. Вот көп кылгастык сакайрын оқтақтырын саңа жылын ардылан бекетті ағылықай. Я хочу поздравить всех с Новым годом, наступающим Новым годом, наших болельщиков, боксерских, борцовских болельщиков, ну, всех спортсменов. Ну и хочу привет передать городу Среднеколымску, которые все за меня болеют, очень переживают. И сказать им спасибо за их поддержку всегда, и в проигрыше, и в победе. Вот. Так. Дәтті құмайық еген бігеге беремеует төміктәдіна, манатта бігеге күшті аспарсеменді бұдың ғытта төміктәр час біттейін кәлі. Ол көдік оттан бігеға ба спорт клуб береге маннағы аңарға Василий Егоров, Виктор Арсадин кәлін ұдалтыдан астылар. Білеген екес аңар бұтығар кроссфиттен саңа үйінен сайдан әр көрің bir törtçüler kalan olar okuduk boş sportivный клуб салаячта беге спортивный фотограф пут Максим Тихонов он таганан галзитте каллар спортивный массажист Дмитрий Жирков онна Рожен онна беге бу кроссфитка кара аңардары эрчер Людмила Захарова нетекенне Тёгехан. Дәттон бастан кәшкәпсидевдин Максимтан сағылыққайын. Максим бұл бән ұру тұрқаттың білсебет беге мештадан жа бән залғын арыны. Қайдақ қалла бұл туық ұнныттон залын қадан бары. Тёгеханнан күнді хақа хәрімалақ тақтара. Беге кроссфитнен жарықтан мүппітір атты. Екі түхінші 13 тұхылтан дек қағып. Онтон бәм хағалан, жарықтанан хағалан. Bu crossfit kehi derobetigar kehi olawar khayda jaren be epina khamnan chustuyda butum wonna ol jekemten ala mishtadir etim qahanem zalarım kehiginde bebetir uslubiya moston keler de kolona kanyaskı olundan John Oksaynan doroba çöl olaqta xırtından bahanalar tibit wonna to bu hılhıltan ay xalan ispite ol ideyebit hem bir üp qaçıga barta kalen üp qaçıga ne durur onun biriki hem bir realizasyyalarga erxan sponsor köstübet onluk manlık onu da bu yıl qaraqbıdın bu hesimen baran ola qaçı ontamantan aymaqta bıtıtan talaşta bıtıtan kördühün onluk manlık kredike kiren baran bu aridüt bihi dvaret sporta 50 лет победа aridüt bu video köstütürür bu oңор hajarmamenler bu köster bu zalga kirdibit onu da kim jarqtanen bağlaq jönörü ketehabit bollay Кроссфит саңатадыгар. Онтон бопорохо Людмила Берехмараун бу каран ардар кроссфитнен эрчилелере баханар хайдай онтон бу кроссфитнен эрчиливин аяга тугуй берди. Кера аңардар жарыктаналдыра отон хим бир эрде жоңга надылак кера аңардага надылак. Онтон меха бейбер дем буланы мин бем гировой спортнан жарыктанабын. Онна эби функциональный көмө эби жарык болар. Тоғылыр өте бұқылы кроссфитнен әрчілдер. Кроссфитнен әрчілдер Бұл бән спортқа? Точно тоғылыр. Точно тоғылыр. Онытон бұл функционалка кейі бұстыват болар өте? На выносливость үксі барар. Аты силовой түтер еме қалбыр. Гираға силовой еме нада, выносливость еме нада қалбыр. Деттон Дмитрий бән спортивный массажист болан бұл кроссфиті көріғын, онытон хүрді қалбақ кейі бұл кроссфитін әрчілден шүріқпетін олардан кебек бүтін сөп, тарамбалық бүтін сөп тей ханылар, онытон бән бұл спортивный массажист кейі бүтін әртіға қайдаға етесіз. При грамотных тренировках влечет под тренерин көрөр буллаганан, допустим, адекватный нагрузканы берер сюракка. Оннукка еще батык ке биле уже хайыр биле хайдан яр, биле улаханы көрө харин хаявахан нагрузкаламахан. Ну плюс он спортивный массаж биле интенсивный жарыкентен химбир ке биле бичиннарен забивайсыгнар, ол онно биле допустим химбир камилхар булар. Постоянно биле физическая нагрузканы алар ке химбир массажтанак тактяна. Билен то кылгас рекламаны көрөкөйүн бу Максим Тихонов бәте устуут
рекламатын көрін ағақайын. Who can win this event if he is the fittest man on the planet for the third straight year. Дәрі олыс үші өттін рекламаны көрдеуіт, өттін Максим әйті әйті құмарым. Бұл кроссфит қантын кәбі көрің болары, оны бұл кроссфитнің әрчілер жоңға, атын көріңе, қанның бағары көріңе тұғылыр дейлер. Специалистер оны бәхіна қайдағы бітейші. Америкаға төттімет көрін бұл кроссфит Грег Глассман ден кехе айбыт, бәйті гимнаст кехе. Ол кені бастан систематын арас гимнастиканы, кардио тренировкалары, оны тяжелый атлетиканы қолбан кроссфиттен спорт көріңі арыбыт. Бір сөйдіге тәққа бастан болағына пожарный кроссфиттен балар бола хаджыбыт. Оны тестируйдан көбіттер, оны дашы мәнік кеңеге баран қалбытын әрік кехе ғыллары туға бит, соревновательный характердақ жарықтарға постоянно ол ең кехе мәнік иейен кәлі-кәлі жарықтының бағарар. Ол ғылларын көбі жарықтанның дағаны қадар жарыққын бұрыға қамаға баққын. Кроссфит осайнан атын дағаны спорт көрігінен жарықтан болақаны мету қалақ. Қолыбыра бұл бәйім бұл тестиридан көрбітім. Улахан спортсменлерге Игорь Сафронеев, Артем Варданян, Жулус Баласов еме бұл бұйыл үші бәті грамотна бұлан тұроран айыңаттан жарықтанан бұл көркен турнирігер 2 месте алды. Оның мен олық бәйім кен тұттабын декпін. Жулухунан даған уната бәм бу аяр система, кроссфит системата мету халаға битен. Отон бе любой спортсменерге төлел хеп, ким бар келен хеп, адаптивный кроссфит тен холар бәң любой спорт көрүнгүлөрдөн калектөрүн сеп. Хойтыстанык да болун, вольный бар боксер да болду. Оларга беги кини баланыттан көрөн, кини ха хептак жаргы тураран, кини сыйлан ситергер бе кайбыт үлеле хебит. Людмилаттан каратек кепсә билен айха төһәбәх кәрәңәр эрчилләре, оннан бу эрчилленнер тоғыр результат көддөрен әрелері, оннан ән бән бу кроссфит кроссфитер төһәбәттә кытыны. Мехага билген пока агаяк дәркеһе. Онтан жарыктан саглаатын үзе хаңа неделе булды. Неделем була далик тияккада. Антон олох начинающийдар келелер меха в основном. Хаңа кахандаганы спорттен жарыктанмата, калыра кахандаганы физический нагрузканы билбетактына келелер. Аны hem bir görevin tuğu hatırların, teknikaların tururан, kırаттан олық kırаттан ağlıydı. Ondan bu oluk kırаттан ağlanman rezultatı da qas ıy erçilivi kehi ködürün septay. Onu kehitten tutultaq ol barda. Qalabra. Kimera bunu osleva sütüger ınırık toxtaq bolar. Ondan kimi xara selo boya şugay bolar qalabra. Onu кehitten короче tutultaq. Димитрий это билин бән бу богос спортивный клуб массажиһы болган. Манна хасчасын качаска дери үлелегени, онотон бу залга эрчилер жоңга массажын орон. Әбетер календар яха массажыктан сөптү. Мен хасадатын кехәңгәрле барбын. Онна заявкалары биле телефоннан инлабыт. А так, ким ханнык бар любой кехкелен сөп, онна именно ол спортның жаркнар кехкелен массажтын сөп записынан бара. Онна буллана Антон Химбир залга хаҗар оттар кыгыттан мекан массажтан алар. То осыны бу массажист, эдер массажист кихи боларын быһытнан әттәккәнә бу спортсменнар әттерешиннәр хадда болары, онтон төһәр бак мохол көсөлләре бу спортсменнар. Ну, в основном махатан биле эшәйләре. Спортның жаркнан. Бар болар биле ханнык бар бир спорт бәте спецификалах болар, допустим, тоха, мастер директорин обычно биле поясничный отделлары тох болатчы биле забитый багай болар, допустим, онны курдук, онна вообще это көхші бутчыңа нырык разбитый болар кинерге, потому что кинер биле упражнениялар бартан, онна
Оны біле мандык специальными приемами таргатан ихин бер біле кайгын разрабатывайдыр булланды. Оннан тон борцы тоже біле хайыллар. Бәтеме спецификалах болар, допустим, біле хайыллар біле болевой ин курдуктарын біле растяжение связок ин курдуктарын. Неме массаж хайыр тогалан көмөлөр. Максим оттон бу бөгөссен аты ылымыкка кастахыла болла. Каддак бу бөгөссен таллыгыт, онуттан билейин бу бөгөс тоққа қас кей бар спортивный клубка. Бөгөстен аты биги өркөрдө бит, бихака хакалык атына дете, хака жаны боло бөпөтнан хака тагат битин андан барыктак бит, анан хакалык ат көрдө бит, модун, доксун, чолбон, ен барта занятый көрдүктөр, бартын уже бүттөр, барта уже билдерлер. Ал ен тылыракта жондоттан ипыппыт, Самсонова Надя Недер Саскавлин главный журналист, главный редактор нелер. Өкінеттен еттен хүбәлеттерін бөгістен тыл барын біп-біп. Оны бөгістен тылы ұлымып бүтте қағып. Шөп байтылы бет, масарден бейхаға. Олата бары түнен дегеттерді. Нәрі бейхаға білген көрі олар атшы бейхі 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 әріен тейді. Үтө кәйхәнен кәлін яр хаңа жылына? Үтө кәйхәнен? Үтө кәйхәнен? Вопрос бұты? Кәйхәнен? Bu CrossFit emi direk jona yağı olsun. Maqtal yaxay Şu bay jarta jangut jarkıtın atan nik jona şu badık jartan bayan onu bu CrossFit'ten eriyim. Bu bir Jarta подругат бар, Барашкова, Саша. Да. Чекдик. Әрен кәбі кетер барға мақтабыдың тірерді бет. Оттын Максим бұл құлығыра ұлыған ұбайды бұд. Әйні кәйте Макара, бұл Анатолий Башев әйхәмәйді күмілі әлдір. Ұлыған мастардығыдыр. Бұл мастарды көріңер түйі чуға сәбеті, кроссфит? Мастардығы ұлық чуға сәдер. Мастардығы әті білдерін күрді күйіс нәді. Күйіс оны бұны ұстейбас нәді. Бұны ұстейбас өр махатутан олыруға, неғойдығуға, оны опсай силуғой бүйем жәнеме бар. Олынны мен Анатолий Башевка мен ағай құбе бер бетім. Сайын біле инекенті Макаровка жетіге әтерге әтеріне жарықтыны бұд. Залыққа бар. Онына жарықтыны бұд. Анатолий Башев сайын айқалар ас үйдітіге біле аттырын жекалар. Оны бәтіме жарықтынар. Оны мекөріқті әр сайыны бұға. Onun hacım bir hecek bütün körür, inin suyra rigin bolla interi hirgir, onu bir hübeli anlamalan bir evet. Evet. Detton bir bu CrossFit tohtara kalanget bu Bağış sportivny klub kalanget galcıda kadar barga maktabın interdevin, onu da günlük araştırıyor. Sana yılından barıtın adlefin bağırın, daroy bolun, çegen çaddi kacı.